Well, doon siya na Mr. Lipan, pahin ko, kumaso yung na, Tuan na kuman siya long, bikin test. well, Kumman bu şey. makan long yun na. Well, kulo kaksakin kat mollar. Fine kom tuan na kyum. Inge na currently are med Georgia. Ako Okay. yun tak. Tukun nam maliti agat sipam tak gas na Texas. Alright. Well, kaksakin kat, kulamalap ki, me, takaloman ka din kain. Akfashi, malutut marski, belsinge ya. Ngay flela win belsinge, in kain, me, ka din long nakataon ngay. Nafakat kais kata pena, me, akfashi makat matayang nagkakiltu singe ya. Ason suko lugay pe mas poyak me, pinchaka baka din ka pen, me sangin wala pe makat akfashi kiltu singe ya. Taki pelsinge naknas wiya, in share, nasin met laske network lasha in gashakat en an pain ghost na rewa tu ona siwos usia ons ko luka in gashakat win met fakat fast na met lamalap na Mr. Lipan onso ko ngayon Trisel Gospel Choir pa yakla onso ko ngayon na maki service kaya alu kaya dikin tuloy na klavakan pa kol alu din no ngay tala kumba kol alu en ko sa swingen no na onso ngayon madaka ke nga finchak mo na shon jay pe ma katikan siday kin kesko pe padaka taxis menge Gebel singe kate me alle finchak kin magadin ka en chi sin chi ke unge the Mr. Lipan na vakat ka in me pasna met ke magat finchak na ke Kulo pangane mal na. finchak si madash ka na nga siday kinos kung nga flock na room ke me dugunon sa kong ngan pain met wiyash ma ucha ke pelsinga naknash karikat clicks share like
kadin kain ta kaini ke magat tang na ke tu singe ya hal nge nago ke sio kilin in kain ka shakat ma pe ke alwe ka ya ba usko nge Lomalap an ispel singe auliele lim selipan in kain pain ko usma uchak pedari Glo tam dahil gelin Andrew ke kom Çemet taka indikiye başa ki kamena in acknowledge taka daşkil tu singe I ben assume am little ringstan nena kaksakin kat ki ka malesh to si wasin kan bigat kil tu singe kat finjak pe mamet wiashken kan de ka in kan bigat yang alana yok şüphe kadin kain tagani taga sisin chike gastan kat kil tu singe ngena kate me siyon sukupe lala nakate fa ako la sekwe na ke investment ki matandang na kaya nakmas wigat ki unsuko luka lala fakat fashnamet ki makat me finshakkin gadi nakfashim singa the Mr. Lipanelar finen Georgia rakpada kalem kar leva kalemye eden el son ki masanne chiline aranga ke belen da ko akademi ma kalem ke fashis lala in gashikat kewa now nakade ma
Lumalap nga Julia Pine Coast na kayo mawi ka tiyang kiltusingi. Ano nga fagya nga pera nga wagan sil lemisel libanan gan gas la fanga me osyons ko nga nakatamtaw ki luti last namsingi ay sila kashikat ke dati ko yung eltikat ki mananaksi namsingi ki sam ang ngawul misingi jak pa na kaya shashin gani ka dahil wala stop sila nga tuilan kain me wika tiyang ki maluti mas kiltusingi ki spin as commitment lang na ki magadak fashingi Nangan pain ko na Mr. Liban, klamalap kita kalaman, gumungasta ki pelsingi, ngan la transition lock level lang. Nakmasak Right? kalimila kumaru yengi na, ke versus luman. Wow. Gulo malap tikin treskal. Okay. Wanan Mars ko siya na spare with me. Samsung na to in fact gulo malap machimet. Gulo kaksikin kat ke molnar. Kay siya nga alin siya wuna pa ke ma ikak langan niya ke weekend. Siya mga taga ngayon fiction tig na taga San Antonio na. Yeah. Coffington, Conyers area, Georgia. In we afflict them all naturally at the same time to glorify God. Ang alien na pa Kacsru Lun community, Lashko Drive in Conyers, Covington area, we Ainsfield, Pastor Amanis Mataka, well, Pastor Carlton. Now we permit Lashina na Costa, Georgia. Community tolu ngayon marala and Georgia ngayon. Kaya ito na lalap ma siya wala ni Julia. Yok na klik na talinga liye ke me Leke na mongle in kuliya ki pe manu ke shette. Ale engan na pa yi shui kaksakin gat ke. Aso min wi kaksakin mo lalate shun met lash yok na siya u kasin lap mate na liye kakin ye kasla musenge. Basta karol dan akalimila kattaga mo may sapar siya may ngan chipe. Kadin tagalilan na siya nga mong le som na ke akoklan God te u siya pa in maslon siya went waning me association siya ngali kelin na taga nga el kulo man lap kelin Kacsru mo Ringston kulo man lap peta mugul ke shette mano sila ne Julia pukunyaki siyanre agat sompe halde yok makangala ke Sunday school lang tikin pele asipe in opportunity singan tuyak pe kola luke pella netawing alle shul kaksakin gat ke mai ketla tingin taga na room ke pel singan wikom nga me alle deliberately plan in sang na singkatlen usie ngan wikom mangatin na wikom ke Friday shet ke ben travel lot na finan Georgia talala club cape singan nga kulo malap ke mall the fort tamat ko sai large na ke oye mat tamlay chilen ta ke taga ke ye alpus mataga somna ingena tikin treskalil me el kicking more fuel the nage clients up singa men katli na pala wang na pa man yok ingena but the word of God amne nga sonol kastamalan ke me fueling ate cliffside el ngal cham ngadi na pa ye me oye ma inan cham pinya nage Gospel of Jesus Christ singa kadi pa kadi nakul na na maasi fan na may sang hakot len may ta ke pel singa pa kasmo lang kat makain wan masyayi na de shul kaksakin kat ke may taga mga shuna kaya ke me frashes lok show lok ngay in fakat pa kaslan God ada kaya na taga na ke wala tamlay chuya nga dikin tres ka el putting more el praising on the gas pedaling in Main katila la shetan na nataka ingin na on a daily basis shetan na nataka in pushe katlang nara katmet kosa in we go watch ke Kahs In Kol online ministry in the akay kat esmakin ye kat na ina kat in stay focus
Chicken Tresca from the chick, me, we can make dialogue away. Pang keyword chimang ako minanero. Biblical page na ke Colossians chapter tolu for sin na ke me tolu makalamia. Jesus is sitting at the right of God's Father. El intercede, el mediate ke makatar of fellowship. El ba mo told high priest slash but Jesus Christ sitting at the right hand of God Father throne. El ethical. Jesus level of according to him. Ko el bangun God when and naturally. Ne Michael Stephen. Ko ne Mata Karen. We don't know. Either or, malungay sikyak. El sik me, kaya tangon kom. But either or, we need to be prepared. When matanlan, lime ko siya. Narakadatakan na kaya balik tutsing, kaya sa takapay ko yung mga nake siyam ang posin na kaya alipor, pamalit tutsin na musingin nga. Taka na kaya me, litu, tikin na takaksyaf la, malit tutsin kaya fos me, yan na kaya singalit por. Tapi katli na pa malutut na phone chika witching ay. Ito ko inakas makinyel ko. La lain inaknas na siya ito ko. Still for atonement chingay ko ito ko na ke o iya machine na ke pa pala na. Lain na lang kasi ito ko. Kadina ka naksak yak la. Kadina ka jipay shipsta ka ng God. Ako la. Shui Kaksakin kat ke mai kat ke weekend na phone siya. Aki ispelangan kita. Aki len lap siya natal ne chuling lipar tumote kulo mal la wikom kalwin sital ke wipe siya lespet. Tamla tingin treskal shitlik natal ne chuling takal na ko try me. Ili star. El taka in we Kaksakin witlik siya natal. Dagdagan na in we. Arale inche walking on the illusion, kataga we witnesses act like Chimol me naturally in Kaksakin God. Pos na may ngayon kan altar, partiks ose, lik na no phone na, talita mo lak ka nga force siya ka na ge. O iya si ma, uta ka na si kamta ka mo siya nga. Kakatan yok lang may God. Minister siya, Riketsha Timothy Mataga Ben Lilish. Met Papa met Timothy Mataga Oregon, Washington, Vancouver, Washington. Felix Alex Mataga alle post Mataga. Ang aki spellen alle sura chicken got ke asal laplan met kayo. Mataga lam pugina yok silan show na natumode and naturally na alle shuka chicken got ke mana kayo. Yung Treska, ngamon pangan fact fotoin me in fact na yeah machi katagal ke weekend na in Kaksak in God na wana ko makalamingan ngar ke border Georgia na Alabama nga tayo na back cross Alabama toward Texas. Pulo Kaksak in God ke pel. Tigin. Well, kulamalap, usak dengan long Turn along. Okay, kade Sion sa kung na kade sak ko kumin matawak man ko aski remote area an gadin matelus me satellite loman na Well, dipsalawan sa kung na kom me paikle kulo malak.
Glomalap na sin met wiers de la ke on Soko le Mr. Lipan glomalap ke report lom ke freshers lom na vinen Georgia yes ko mum tawet ko ngan Conyers, ngan long Georgia. kan years Nga, bagum alun dawi we ya Bangan. okay well glomalap nga ke we kuminak din bang with wiers matagong tigin perli glomalap ke on skum spa mga kadakala kadin urek magin pe tukun me akatayelal Mr. Lipan no an pain kum siyawan we kumpe me dam that show there makil to open assume within siyawan kaywa kaksikin kat ke lowos an ben we kat nakadako na kadin fast na met ke yata kanila sa pange eh kate Kaksak ko kadin som na met fast na met na Mr. Lipan lekasikat ke may lutilas na kilen misingi ya. Nakipensing kadakalakat paik lang talking na nakmaswikat. Well, klamalap din kat ke mulash kaywa kuloge kat kain mano sulbe taganikil tu singe anaking akalim ya kada akulan fast met painge ke akataye maas tametikat fast meta nge siakta tagani lasha ke proy fakat tagani fast met katagani proy kat spilbe pasta yetom kat flat lash in Kaksak In Kol tam nakashikat naikikat anin sien nekias susten of infelsinge kum kasa ni nekias papatama shaulas community lash metlas in church in kasa in kanta foikatle ekikat mo nake sun sharap si somla lilana sisna kay wain kain wedoklen Kaksak In Kol kat papa mo in posma kain esta moudzingi akishben aquaklum na sish kachek na mo nikilenzingi kulo malap na sum ke kama kumesi na sish kel tusingi kat na kaywa met fagak na met matakain wikat pe indutut kin gaslom kat Kaksak In Kol ke kumsik ka na sish kumsik na sish na ke kel tusingi kan nakdaka na ke masiwas pailom kat fast na meetinge kat msesum kat lasin na nakmas wikat kashikat ke mana kayo mga dako ka din nakfashigini kat pray peke met wies na kayo mamata ke belsinge in belin yokshala kelos na kayo mama asur kat wilalos ke met siyaw kalalos kalash mafashtigikat chay klaligi met lash mam dain nursing home ke belsinge kalamano kafinin shuashikin lomsielos kat pray kelos pe elos in kain lalal fungikin ke wen na dum in kain shukom in pray na shum in shake kashal na ke ailment kain na oyema ashirolos na ke physical limitation lalos Kaksak In Kol kat papa ke lang silom na shesh naknas kasha pedalik natas ka uyesh marsh pain lom kelbus ke belsingi kat chekek naknas shum kumin kain fototo ben na yerolos sang na naknas yelos in kain shukom ke belin kapur lalos in lalal fungila
Cheshafla ye painge. In lutlut kel Paul Silas kelus in prison. Kaksak in Kol on. Asenin koslalus taldalla. Pas Messia klash kat papa. Takat itala kumita maingi metikat. Takana yeto min tjekke kasha. Takat tjekke ke pelsingi kat fastnemeta. Nakmna så kommer kallangan metallom. In kolgat. Ke faka klash. Nakmna swela limster liban yok wisha ulal. Ke ako ulal. Evine karasha slalos fin kene kain floknalom selos. Kat Kaksak In Kol la kumrek makanalos. Ke o yesi mailos fast faleke. Ke fulilal ne chuli. In kain chun peseu. Met na ke wane ke falin shafla mana ke wo. Kulo malappe kim kuy magadak fashi financier dalgel dignis Michael. Ka finne met las sheu klena ma fast gikat. Kat Kaksak In Kol in fak la fin cheke kom. Kada kufla na la maingi. Ke tu singi ki kada ko la katin fast met ki lutlut ke sam angaul. Kat ngeshe. Ta kalum in wala lim seliban ke fakaklal. In kain akta lutlut chenge in fall na ke mamsmasla. Kashika do God kat la alfungikom. Ke inem kata akol in fast met. Amen. Lumalap. Nasteliban ngan me. Flowin kom in de betsia katin dog fast met. Motive batagonga kat panglo da chem. Digin magil lumalap. Klo ke arsloman. Kat akol in fast met ki pelsinge bange. Kairum na misiliban kom. Akol in fast met ki akata ya marshal. Well, kulomalla. Kat Okay. fastnemit. Well, Ngashoot pala na siya mayan nga siya nga intala satellite loman kiyong siya na kaya siya. Napayan ang tukun, takalo mo kate, som, kadin siya kun, kadin mail, lip siya lang on sa kupa matakay, syntax nga. Kata kasya siya na paikli na kaya. Klamalap, pero nga, agakin na siya. Well, kulomalla tikin treskal. Shu malap ke. Udaga pe pelche kadin daga pe. We met na ke walas kusain agola na ke. Sham angawil foshi na ke alkusan. Shife na politu shengo pange. Mante marchlan len longala kus. Engan inar along shilani God. Engan inar along shilani God. Shife na lap ki na ke wichinge pa. Laini naknesnes. A day of atonement. Read na phone si Madaga akta ye throughout the week. Matikin treska leta ka usay kaya ngayon pa lifti ka sapta singalon course. Fos singal siya na siya singal siya. Lifti ka singalon course. Fos singal siya na siya singal siya. Kitak siya na kaya week nga pa. Lifti ka singalon course. Fos singalon course. 1616. Nakadali relevancy lan siamang ngau fos na kaya aligus na kaya ipalap singan. Katin tangal ya macam na straw kaya Day of Atonement siya. Na vingat sumatawag ke me siam lam siya fos singal it course. Na kaya kisya ka na kaya atonement ka na atnas na ma enan ito ya ngayon na pangima sim na kaya lines kung ka may senses kung ka fos siya siyam lang siya fos singal it course. Oh God, may kisya lang pain siya posisyon. Kometi ya pulesra siya posisyon siya audia. A contrite art. Ini siya katasik background makatleke siyam siyok lamgaw marala puksing. Arsin maslon tarik siyam sukuma akalain mek mo matay meta pa siyam sukulal. Moses vin pa siyam yangaw. Digin traskal pa siyam yangaw pala Moses ya. Siyam yung siyam ko fan Right? nalal. Kulo man lang. Na umliyen singan tagani ke Exodus tagani ke me Pentateuch tagani ke me pre-exile ko post-exile lan pag Israel ngan the lars in maskon ya buta mapa dik na din ka ngan sa mosla siyam nga ka broy lalos ngayon
Soko na run God in Kaksak in God la Shamin Akfalatje God, Shamin Lament, Ashur, Shamin me Folokchat na sin maito, na sin enemy lalos, Arkain Cham Mashimla, in fact, non kan mait, ko nanaklan mait, ko oyalan mait na sin God. Nakatita la katsinga tatari, managayo, ikat amnishin siya. To nasin kalit na din God, ngayon sa mga fact nasin God, kasi waling siyo ke pa, ragat ya siyam mangal si fos nga likor hindi ko, sekwa na ke siyam mangal, fos na ke aligos, kanina na, no fun na yun na, in this current dispensation, kan ini na kanina na, may kulo, kan ini na napay kanina ka na rin God, fos siya na nga, I need you. Kat fototo lang, mana kayo. Nas, may siwu ka din tagakag, inakyas pa kinye kat lakatin na kat. Siyam sa kung ay tagay, ikoy na siya. Arsip tolu tagakag. Ke siyam mangaw. Ipsime kan tagakag, fossi na ke tolu. Kataliyan na pa pakutan yokman kat na ke mole lashing. Siyam sa kung malal, may David. So kung in Kaksak. Ipsiak lungan, ito ka ke fosakos kan meg, nanagil meg, or sa resources pakantan run God. Na placings by the karun God. Posi na ke tolu akalamia, pakantan yoklan God, ito ka rescue. Kaya kung patat yang na ke rescue siya nga, it's placings. Ito ka moli God la. Na fos, onkos na ke alkos, ito ka, alaw siya response ka, flok niyan, may siya motivate in respond na ke oyeng. Kada kada referencing ang taga penay ke iprusap ta singaw fos mekos na ke ikos. Na metigi kada som read the first by first. Katigun kat read the first by first fos sina ke algos ke siya mangaul. Kadin ke alam na pa na ke contrite arching. Washi siya. Pride para kadash ke situation siya kadash ke. Background siya kat som na, context siya kat som ta na. Lupufen siya. Kato ime. Eke falat lagal. God Shivan. Lucifer. Pride. Inche falat yaklala. Or God el tol. Lucifer el show up eke kartan vida in the form of a serpent. Shamfam na sin matayin siya. Eve. Eve na sin Adam. El that disobeyed akwakwan God in the Garden of Eden. Nara gadash ke situation siya gadash ke mishengin. Kesho pen inche falat. Inche falat man lupu pen siya eke falat tiki God. Nara kataka na ke shamangaul, metike shamangaul katushe shamangal siya for singali course. We need a contrite heart. Temaki siya loman palay yat. It is not kung taka na ke inche pa siya ma. You realize that I need a savior in my life. Narang I read the first na ke aligos. Taka breakdown ipto di masam from kundain liin na pay proyesi ka me chams ko lang David nge on in Kaksak in God ke molagal. Tigin tres ka umsan na lang po siya. Siya na lang. Kal Lewo, wala masime. ne ko wala Una na nila levelak ni. Kal Kamuna. okay. Kal namnas kada ready first na ke aligos wala nga sa ka chams ko nga ito ka tafla pa na me na litu first yan na ke singali course tigin na na akatay malalangan to akyo ke na ke si fela lapsi last na ke week ne
leninaknasness, a day of atonement. Na musyenge, ingani na lang silang God. Ingani na lang silang God. Posimit akalamyange. Ngamong fusakin tapan kasha sinlem God. Na ilpurungaya a long tongue lo. El ulya yak liki shiela vil ongaye. Liki fokfragar. A full mayakain tulok nyawi. El akia niyak finche yot wen emolial. El litia in yak sogo on sasha. Sogo on in kaksak in katlash. Pas shaliye mainge elosefa esmakle. Elosefa flie lalal fungi lalos in lemkat. Ipshimeda bangan. Paputan yaklan God. El rela rescue shingan na shel David elon kaksak in katke el molil langan. Nagadali principle ka theological principle mo may taga match na ke me matching ako mas ke machine covenant sa shin David elon kaksak in God. Fossin na ke tolungan el wana ilan tiligan Ferrari el shunyo che tulokon nilya el tla fasna ten na elon kaksak in God kesben el moliak laligi en lodi shingen kan Ferrari shingen. Fosakos na den mekor she ipsiak lungan. Fosakos fak mo in shewu elo salalal fungin lime God. Shetie forla na ke marshal laila. Ko welalo sha alu na ke God sata o. Na katsingan with a lowercase g. Firstly mekor kumara ma postin na na shares. Online katlar. Wangan she wana pum. Kumara aqua wala na pas na shares. Nga kufna na sa mga na phone, arula na postle. Nabangan ni psiak lungan, fos me, posakot na gan mekot, manayin, kumoliak la ke fos siya na getolu, na ke umata ke placings ngan, resources man God, it's, umtikain me, shigeye o yan placings lang God. Resources of life, cause sources of life, sources of placings, marun God, patakarun God. Ay kaksakin God ke, me o el model la el provide na siya elon kaksakin God na foson kos na ke ali kos pa ipsyak la siya foson kos hange nga ti ene na may kisya ka may long kung ti siya ke ma rakra in kisya kin yak fon fin long long oye ba kung ti siya ke may kisya in e na makulu ako me sing shek tangain ka in long kung ke mainge nga fa ngainge maliti lom na sig ar in puk in masa posalikos ngar na lang sinara malang silom katlak masukya maliti lom in siya so fossin agetolo akalamila tidiga fragar nga nelsunyo chetlok nilye elon kaksakin God na li resources professional profession ma katil tang na silingan saklu fosakos na galmegor na ngena motivated lan me lanara lang silan God na gatakke metigat fast na meta namnas kat proike tigin pagka wona Hello, first na mate. set up woman Ah, wana. kal nga tum na ke proy ngena proy la Ay, ke mari maka treating ngena ka flock ikweya ushe supporting force ngena ke namnas kuya proy ke penchinga God falat na large God wala na God matal God pakutin God langshi kas mo lo masibata ka hilyak na in God kay shi na mana so God flat na tikas na in shi as ke ngon long isung ya taga din de long mga na kadin mo ikun fall na ke oy long
God langshi. Aki na naklash in wikom. In belnake wake monglash. Kat Kaksak In Kol proe. Kenen chi shamet langlash. Amen. Well, pangan mariche. Fincha ko pa katindi relevancy sinake shikala lapsi nake weekne. A day of atonement. Nagat lila. Day of atonement singa daga kain full one lift because sapta sinake singal me gosh. A lock year kain burn offering el akia aquaklan me tolingan. Kumta ka nake sapta singal lit course from nake sapta long lit course. Samsam kunya kafai course. Samsam kunya civil law. Tagating full one ta na day of atonement. Day of atonement singa pala ni non ka singa lain nak na singa I preach land Israel uchak na ni ke en na matal singan siap me na sin God ke makuluklan mat Israel ngan no fon na of course kat we lowos na ka champram kina met tolingan elenain sibana krisya kan God sibana me siaket namnas ke makuluklalos skandal pa uchak na ke lomnuk singan prefigure foreshadow itari ultimate sacrifice si maga champram kin ke wiki gas fashion na ke malutu cheke prefigure foreshadow ila ultimate sacrificing about Jesus Christ in pa sa si mawimit perfect lamb wangen sa traveling animals ngan it was a temporary naka track ke lala is sitting at the right hand of God Father when a closes up to tolu question again naka sina ke tolu akalenye intercede mata ke temple God now as we bring our contrite heart me inche malana inche posishallar le is likina kadintaga ke me ma Allah lika ma me tinche pai agataga alle mashal na inche in fact ka din na ko molim God pangan ipse magataga na liena ke on tugolan David ni inalle liela el arke ongaye enemy is coming against him el mongfushatlan tapan God Kacsru Lun LEUM God na el purngay long tong lok pangay oye silan David el kadali di siyam lan nga kalengi specifically na ke me fosye me nga ke siyamangaw el mongfushatlan tapan God siya Kacsru Lun God na kadil me el long tong lal skiliye tokasalilan me mat Israel nga mat kollan mat Israel nga el tong na sin God tapan God mongfushatlan tapan pange contrite heart simay na katinashkan el taka ito na po din na katsing Kacsru may sono nga tagarun kat magayan na nakatin purungan el purung utang lan omne fortunately may ngay nagatin to really think about this katin na napay katin di napay la ashmash tagatulokun katin teta la me katinan tapan kat mongfushatlan tapan kat ashmash taga finfela siya ngay na ngay spira Kacsru mat kumilya manakaway wo mapangikia planchetan kattaka ukay kafulan fela siya kattaka di oye lan fela siya mo pangimay na kan kapat na kaya mo it's not about material stuff it's about the spiritual aspects of life te makatin taga me
Mulching te magaten taga self-seeking in mo manakaw taga na shish nagat or makin for us ourselves mo mulching ga din taga sang inche pa yeshin lankat may kishe shin lankat nga sang mo la na shinkat inte ma alal siya ma phone la shike me kala lalfung na shinkat pati videla ke foshime nga el mong fusha shin tapan kad la lalfung ila katla topokol when me katesum na ke foslu na alla pos elia lash ke wanalen tili ke makuluk ka tili ke oyen ma itak na shingen manen folk frara shil tili patat na ke shishish la ke ma elia makuluk esa mi pshime da bange pakoten yok in mole la shilan gat na shil David ngel li na paela wan in kan mole la shan gat magain na kat magana pakan isal laliki fosyak lunga mafrara shi ma from gunyang na ke eli oye shi makatel mol la ke ngan el taka na ke fostoluin kakshakin gat ke umun kakshakan na kada sumle fostlu shi pe kata reference na ke insan yakyo ki ma shi academy ke fostlungan el ulya yakliki shi love in ungai pang rescue shi the principles behind this. There's always theological principle makakan our current situation in Atala is relevant na kaya oya lash. Mate fidel chimus kaksakin kat nga kat mayeta kat aske o nga yet. Wana rom tolu longo tolu akalamya kat na fundament kulu. Kat na fundament kulu. Gila ka din inche pasisilan kanan ka try to archinga ka din nala may china taga moligat la. Katte kain makat kain si fena moligat la mate ka. Kate na pagkatin siya pasisilan kanan kala kat na in moliak la sin Jesus Christ mo kayo na pati of atonement siya. May tol fala chingan ilya siya kat na manas. New covenant jim wala yang sashi ka dashkan. Na manas siya tagatari from the very beginning of creation. Redemptive, salvation works nga ako gitari kel me perfect lamb Jesus Christ prefigured throughout the sacrificial system. Therefore don't mention Lenin naman kasi ma akademia it's a future event ma chisel daga langagat latari na ke eles la makluk na kayo situation fa kya kumash ke wana akademia ke fostro el ulya yak liki shiel love no ngaye liki folk forarer a full ma in tala kunyawi e laki niak finche yot wen molial pange oye shima tefidil die kar malangat na shil foshime dail me el alle mungfusha shin tapan kasha shin LEUM GOD nakatil porungo long tong lal sham nga daga komni evini panel song tu yake lom jen li la tong pe na mai tai shan ya mo ta pang sham na wakin daga kon falalik in show min tang na shin kan kada som na lom shen ria mai nga tu yak nga ko so nga ra mange na mai tai ui kasi ka mo pange kan men sham in show na shin kan try darching position na in fact la ngara makulu ngayon na ko mo LEUM GOD mauupang di makatem ta may chicken di makatem ta rik mo mauupang kung taga sangin siyom na singkat ma-phone na siya pang may kayang siya pang ma-akwaklan ka ilke katin straight na siya ilke maangay ili tatari ta ilke katin alat taka kain siya katin sang na siya lang ngayon na ko LEUM GOD
Kadel esal la David tiki lofino nga yeshin. Nga fat na pay when na pay pala shamon. Kat no fon na matake o nga yeshe keshe pen in shifala chimaka tram kanal Lucifer ke. We inherit the sinful nature shima committed eke karta na viden. That's just the bottom line. Bang default one every human being born into this world kat patakchang na ke makuluklan fell. That's the default. Adam shi meta ushe mishe. Adam shi aklua ushe molena. Na ba te of atonement shinga kata som ikweya interest kala taga ikweya in kapash that relevancy lan 40 sham angaw na ke sifela lap shimay taga ke may reaching and liftiga shingalon gosh me for shingal shina ke shingal ya ultimate sacrificing and rectatar na shikom wala nga kalim nga David ma taga ye it fuko na ke ya fuko ma mitigi chisha shusla ta mange sham nga taga pena prefigure yes foreshadow imashimay taga ushin na pay molola shila kumwe eda ke impacto lishin fos on court na ke me fos algo shakalim ye when I see che when I ushe second David che taga bange fos on court na ke algo shakalim ye me onso kung ita na onso kung Kaksak niya prefigure pena la Jesus Christ pa taga ushe me akfonye la mashi David el Trump from king ka un Kaksak niya na vinga te bange o yeshingel ak ye niya finche yod when emolial kada sumli na ke me sham un ngolya foslu shi be sham un ngolya foshin la kush Jeremiah to ngolal ko foson ko Jeremiah el ta kallakang na ke love shi farara anything el tilli wana nu she me peche she shalche kan in fact die pena ke kheu klalus ngen katel poteki met lalingen sham me ongolya foslu sham ongolya foshingala ko academy be farara shima David from pinke shamang awingen wana nu she shalche enemy makuluk ngen elos patat akatel me ikashalus el mololusla pange ipshe met na get foshin na get olungan wana na kakota nyokwan ka del rala rescue singa na shil David na ro fostol daga on kaksakin ka namne pa pen na shal je daga na shikum e vinga tita na pa la ka met kulu kakota nyokwan nga daga e fin shakshin ke Jesus Christ el na long sikat metigi managayo el na manas na share metigi managayo even before creation he had elected us. El predestined dari in Kenekman might fell on the phone na taga phone na get John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Mga nashalala dari. That whoever believe might lalalfungi. David el lalalfungi God. El mo fushatlan matay nin tapan God. Na katil me katil top call katangal el topuk tangal David ngan. David al taga with a contrite heart, ngakong weapon na in a same concept na ke oyan nature siya nga lak ngakong default nature siya lak nga pasin. Rome saptawan ko first nung dole akalamima wages of sin is death. Na death siya makadasil pa kalwan nga pa ke fakek lungol siya fos alkor lalain for siya. Day of atonement lainin lang ka siya. Metigilan kasi nga, inak na sa siya lakad. How we get to that? We need to call on the Lord. When God are sinking in with me, makulu. Kat ina wana David, and pang na sing God. El tong na sing God. Bang. Ketong lal. Katil borongan. El tilite shun yot singa.
on this rock. Kat silbasum na ke me Nebuchadnezzar me masulala shelia tenil drakte ya masingen matan velakos yotchita ka fugulyam me pange Bible up in a biblical sense the rock. Pataga Peter, Chisel Fatnasel Peter, on this rock I will build the church in a Jewish me orientation. Kataganaral Paul na Paulilange, body of Christ, Jews or Gentiles alike. Katil dagan molella. El dagan moligot. Pange o ye si makateli prefigure si ke onsukolal David nga ke poson kos na ke alkos nga taga reading kitin pala kalamya na pala si siya David el champram ka nga taga na ke Jesus Christ fin shakshin na if nga ako maskyo o ye si nga ako matlal fin ka tala ka sisis la ke me makluklas ka tili ke mange na ke makluklas shalchi taga ke Foslunge, got some like a fosh and a cadena and David got tanglishing God, El rescue God in Angena Fostolia can remember me. El Tacon Kaksak In Kol. Fostolu Acalamelutia and Yoksoko on Sasha. So going in Kaksak In Kol. With Puspashalia, mine elos efa esmakle, elos fal frie, lalfin lalos in lame God. Katli na pwena ke oyelan God. Afat na pwena. La nga share message ke anit foki nga sum kya to le first mata sanu ni ketla mom shenri mat na go factory nga nget na Felix Alexia el tu ke parking lot na lipan kum kulo malak ke liti loma kumalak na kiya kulo malak tam le Felix kum ne kaslan gat som folok te ka na lal pata ka na ke unso go champam ge fostolung el rescue from that situation. Lamb God will rescue this David from his situation. David eldaga ita long on the Kaksak In God in Allah kalimye me wala na si makatil sang na siya. Eliti an yak sa ko on sa siya. So ko in Kaksak In God lash. May paspasya mga elos FAS makla. This is it. This is like a own Kaksak In God. May malila David was rescued from that mud. Elo sa maklala, God molds you, God can rescue each and every one of us. El ulya yak liki siya love in ongay. Liki fok farara, a full my kain tulapin yawi. Elaki aniyak fin siya yot when a modial. Pangay masing. Eldagan moligat tlep. It's the same concept, same principles apply to you and I. Si siya itakang nake onso ko in Kaksak In God. In David and Kaksak In God. Nga prefigure mo siya may taka fonay ka new covenant pa Jesus Christ. Pange shal na wo siya matagal ke onso ko. Na mesing ke fostolu akalim me. May pas fandiye maing lo siya pa esmakle. Elo siya fa filia lalalfing lalos in lame God. David's seed prefigure el chetaga ushe covenant jing ako march kanga mai ushe ba great commission jing ako march kanga matlal fung art makulesh kat molia klegi me pitche she ke foslu ngel talakin ka chakli faraga ushe yot wense ka tufe prefigure me Jesus Christ fin shakshine na ingena ke ga dashke ma singa koton Kaksak In God metali makatashke we di pan kung patako soy Korea. Thank you, ma'am. Tay America mara kain mausngak ma seta ni lusot kumara. Nalay di pan mising.
Kes binakwak pakoten yoklan God, lipan na wikos machine. In fact, pakoten lang sila kat na shin. Na meta es makla pa ila pata pushapers, ila pata ramakulu, ali akwaklan God might. You become a witness for the Lord. Ma katilikal igumlagangan ta eta rana meta hindi makain si makati laki pange kum witness kum ambassador silan tokchailan God misheng. Kum may kain siya kain si na sinlame at the same time kum witness in me meta indaka nagakwak silan God. Mole la siya pa taka ke masing siya. Naliban kum temetoon siya kum kampareon in kaksakin God. Eleta insiom, lama tagama insiom with a contrite heart, kum kapas ke insip pa yesin na sin God. Tema fake siya. Tema outside siya, li insiom, man kat ngon si pang. Kaya katwalal fing moliak lang pang ngon siya nga ilat na ingat. Indwelling us. E koneki kat na kaya Jesus who's sitting at the right hand of God Father, interceding for every believers, Jews or Gentile alike. It's not about your name, church. It's about relationship. Now, relationship siya bagat tagalgi kaya force na kaya tulungan. Personally, personally wait on the Lord. Lalalfong ila, kat la modi kumle. Na modiak la na ingin akong tuyak witness lan God. On kaksakin God, may tayo lila. Waka, payip may chimita pang pangarap malan God. Elda ka in moli kat la. Elda ka in molia la kum nakat som kalam siya na kaya losh siya. Fella siya losh. Fella siya losh makime when ingin na Satan in his dominion, 1/3 of Lucifer and his angel. Those principalities of this world, they're already been defeated when Jesus Christ rose from the dead. Katsum na ki psiak lungan taga na ke me ko siakos na me course el par source kumata ke modia kla kumon kaksakin God ingin am taga na ke blessings lan God may wala na mana kay wala na run God. Now of course in this life, in this sinful nature makatash kaya Satan na taga sigilan pushe kum lain pel na kawan panang it's a spiritual fight. We're in a very spiritual fight. Satan let taga sige every time in pushe kum la steal, kill and destroy. Na bara yok shubekanin be founded, crowned, okala ke kastan God. When pachi siya sa makin kel som me temongo len angol fung angol na me siya nil tagan shufashal. Peltolyu siya nil tagan shufashal elor makin the kastan God, the kastan God, the kastan God. Pakat taga na ke o yeshima ito ka na source land placings nge takarun kat makain long for shakos. Inchewo los sa lalalfungin lime God. Inchewo los sa lalalfungin lime God. If come the lalalfungin lime God, na kumne dema inchewo siya when ever eternal damnation. Kumesom na ke forcing a kalamia nga second death, which is the lake of fire. Nga riti inalik alam. Ingin na ke fakyak longol siye fosalikos akalemia. Ta elosya shangen tot, elosya for la liki la lalfongi, elosya molken la ma fok, met akmaja, met koso, elosya inut, elosya aluna ke masrolala, met kikiap na kaewa, angelos palalosya for ke a silver siya pa misya klu. Na, kada, lipan pia misya siya meta. Pai ke kardo na vida na.
nganash mishe. So therefore, nganash na be shusle ke ngan God. Pachijel fat na shil Nicodemus ke son saptatolu fostolu na ke mel limekor. Unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Kumenan shi be shusle ke ngan God. Na ke ngan God. Taka na inkomen ke shben fosha kors. Inche wo shalalal fungin. Lalal fungin shingan is the key to this grace, to this ways, means of salvation. But John 3:16 akalamia. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe shall not perish but have eternal life. Immediately when you put faith in Jesus Christ, born again, regenerated. Komisyusta ka ng God, ingin na kumol, na ingin na kumkang kasnan God, infeed your spirit. Mainsiwa pang kasnan God. Insiwa lo sila lal pangilay God. Siya tiya forla na ke marsolala. Katambram kun fela ipiang. Lors fela siya. Liban nila lalita na pa fela siya. Litan. Ay, summa pa na Germany. May in Germany, red light district. Wait. Egin mo tayo. Kano ye kullu. Liban nila fela siya. Molin fela siya ke mulat. El schreiber som we all lan mit ko sayang mit. Elar makluk pakanda da keshben pakotan yok lan God. Eli kesh lan shel lipan nan lalal fung nila. Jesus magana pa for the day of atonement. Hatnas na shin. El pa elam wash away clean. Fok forever shi magatram from kinyak tili ke Jesus el ka lim God rescue David. It's the same concept na ke siche mai da fon na ke fin shakshina Jesus Christ. Na ke nga ko maske abang. Inche wolo shila lal fungi. Siya forla na ke masulay na. Ka wala lo siya ano na ke kat sa to. Na pia kat sa to. Anything that come before God of Abraham, of Isaac and Jacob. Anything that come before God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. In other words, if in God chimarela kashawa fellow, samtram narela in his me omnipotence way, almighty way, in his wisdom, if in the metiki managawain moluman, then you have a different God. If in God lal Abraham, Isaac and Jacob, te patakay met kemakumaro, then you are worshiping, relating to a different God with a small letter G. Bakit siya ako siya. Kawelo siya alo nakikat sa tao. Ewan ng inchewu. Inchewu lo siya lalaki ng lime God. Siya tiya forla nakimasulena. Kawelo lo siya alo nakikat sa tao. That's two different things. Evin kum sumakfala God, lalaki ng inchewu. Evin kum forla nakikat sa tao, masulela, ti inchewu. Come matana che fok ferrari si mataga shalla che foslu. Come tidina, oh my young annas, come tidina. Contrite art. Napanas. Taga wanak David. Siyam lang malchi fossingalit kor with a contrite heart. In siya pa siya ko nito na kung menena mechanic in molila taga run Jesus Christ. Makayan. Siamangao is a seed. David, putela David, takafon na ke finshaksin kaning kalam kela. Magana bagan ulka chakti ki lofin forever siya nga. La moligot la ke yot wen siya nga. Prefigure.
Jesus Christ. Man na kay watangalan Jesus Christ. Katramram ko sacrificial system siya nga weak nga katliit na centrality lan puklan liftikas pat sapta siya kor. Lenin nanan ka. The Day of Atonement. Katli feast eat course mas from kanya ke second part of Leviticus, feast of Passover, feast of unleavened bread, feast of first fruit, feast of tabernacle. Kafagos nga fulfill tari ke crucifixion, death, burial, resurrection ng Jesus Christ. And pa perfect lam sa kumain mo kifin shakshin one makuluklot, unleavened bread, one makuluklot. El pamulya ke lenaktolyo. First fruit na Feast of Pentecost after 50 fakya ke pabalo ke or masapta si lenangaw liliwi might ngan, but if you could really look into that passage in contextually tukun lenangaw Milo si lang matangan na Jerusalem mat komsom na siya el fan na si matamalut ko na mot kaya matangan na sano me ngan matal singan lenchingol patal ta sano ngan. So 40 plus 10, 50, Pentecost, 50 days after his resurrection, he ascended into heaven. So kafakos mas from kanya ke liftigas mongol tolungan shalela tari taga nage sham so kung nage shamang na we did talk about me Day of Atonement jipang aknas na siya machisya sa ka fushi naga from kanya ay church ay me kanyers la kafakos ngan chika ke springtime, summer, fall, kafatolula somna shikya pa Feast of Trumpet, kukukrapa siya, Day of Atonement, pa may witching laninanan ka siya na Feast of Tabernacle. Kafatolo ngan shikya ke fall time lan calendar lan na diniprungan. Maako shikya ke springtime. So you got spring, summer, and fall. Kafatolo lang so na shikya. Paya tagi kuya kika wik na phone singe. Me liftiga sapta singalon gosh. Me for gashi nga faki penga. For singan china ke singalia. E ushe na paela. Lainin nanan ka singan. Jesus magana bagan protect us from that. Manil pa perfect lam si masya singan ito ka molikatla. Na ifingum da ke me ako klan God blessings by the ifingum te misha. For siya ako shakalan me ko first me ko shakalan me. Komora mapostan na siya, uloy katlar, wang siya wanakom, komora akwa kula na pospas na siya, ngakufla na traman na phone, arula na posla, resources lang God, and there's multiple resources, man. Katida la Jesus Christ, the moligata, even kumata ke oyelan God, man, I'm telling you, blessings after blessing, abala tigin mekil, ngasum shock rain car so kung amta rain car cash na ke sum na ke cleanse at nga average car nga is nga sum na ke 1,000 na ke tolngon make of mileage mang nga sum shock mas kung mga car sum na ke naturally we cleanse up si ke pelan itawi nga shock na it was less than 900 mileage at yafu na pa mileage siya. O sto siya pa ng uso ko. Na we sign na uso pa na we come kat cash ni up past Alabama na Columbus North 85 in some Atlanta area. Got stuck in traffic. Kat malaki traffic siya parang auto yung nag-aapos mo. Auto yung trip mo. Tagumli masing afak traffic siya kat me instinctively nga call for makin race area siya nakatuwi ke tari kar siya met na traffic siya met nangamta ke traffic siya fashion auto lugata na sige non ka calculate ma siya la fanangat tu ke race area siya yamen na
lagan na time ya da ngaya ke accident sing na ke after 3 some hours aya me pasi accident site sing da na sto jas mas wana ni pintin kolasco 18-wheeler so ngai check knife ya ki on the side nga man helicopter at the ambulance ka fire truck ka ke kan ta sano auto yung ka mai ta mi ja ta chicken non ko hoya sing sto siya na usko da kan magin som na ke cleanse up sing na ke athletic la naturally de cleanse up in fact castan got ngaya me instinctively mashu je che cover na ke rest area sing ma cover ma cash na me mata ke traffic sing fashion auto lugata kotai enough if it got to turn in like a rest area sing she was my night that I could be in that ferry accident that I spent 3.5 hours stuck in traffic. Resources lang got main share wo bakante. Na asit pa na share kanyer si kaya na ngaso mo mayon Iraq kata soldier lang nga din lo misha na misha si ma si siya jel taka na kaya pa spiritual life flash. It's really not the physical aspect of mano singa na flok na kaya foko e pa na nga e flok na kaya foko ta nga may chipay na mold na this is the where we need to really focus on in years ngamash our spiritual life ina inchi be shusle kat kan chi be fadne ke Adam and Eve when panange pang taw ken makuluke e dal trekla dal kofle fol mi siya nganalos dal maiken kate lugal dale ukok ukok yak singe panaga das ken mi sing takta kate rela ta ken kin fucking god me pa Jesus Christ agora tu maksha fil da malutu china ke fos nime gotna ke on gotna ke al kort gotna ke me posting akala me pienya I pushing el fos nime gotna ke kort el daga me reference ma challenging et daga na buffs me ngan si motivit daga akala me ke shife shi latna ke mantiang el me el ngan inara longshilan god na si siya pang mas mataga ke David na ke Jesus Christ nga Kom ti ele na mai ki she kom e long. Kom ti she ke ma rakra in ki she ke yak pon fin long long. Wai ba kom ti she ke mai ki she ne la ma kulu. A kom e she in she ta ngai ka in long kom. Ke mai nga fa ngai nge maliti lom na shik ar in pukin masap. Ke mai nga fa ngai nge maliti lom Nashik arshin pukin masa. Ngarulen ang lang sinara malang silom. Katlak. Masukya malitilom insiya. Pange o yese tefide dikiye. In takulo malak na sinkat ke. Kasa na yok mal. Molala ke makuluklal. Taga na ke ipusin nga. Fos ni megot na ke ikot mga akalami piya nga. Akalami pa na. Mesh saktugan siya. Not sintige. Iprun maker 5 to 7. Ipru singaw first maker nagi course akalim me. Kespe singe ke krashel ta akolan ta kana fela il fak na sinkat. Kom ti lang si makishe may sang. Akom akola siya mano na siya. Kom ti inchiwo ke kusoma fon na isikya fin lango. Kake may kishe in ela makulu. Na nga fak o God nga pa inge inara lang silom wana ke sim na ke kin pukin masap taka kotia ki masinge si chima tefidel taka from kun ke sham angawila pap ipu taka from kun ke sapta singal fosmegos na ke kors na kalamila animal sacrifice shed the kind suffice it was just a temporary thing
permanent sacrificial siya pa taka nake day of atonement siya mashallah pa Jesus Christ himself. Jesus Christ himself el taka sang mo life in shakshine ne la makulukan mat na kayo fin fellowship len in aknasnas siya len in aknasnas siya day of atonement mas ngam tram kinge ingani na lang silang God. David Eliela el Moliaklashin God, Elon Kaksakin God, Elidola multiple resources mga tagarun God, mel samosta ke foson kos na ke algo chakalamin la mafon la shike elmol sak kum dina jewo ke kum me kum is ma shi shayin ati ni na mo kisha kamay long kum tie shek ke mo rak in kisha kinyak na phone fin long lom oye pa kum tie shek ke mo kisha in ela makulu akum ashin shek tangain kain long kum ke mainge nga fa ngainge meliti lom na shik ashin pukin masap ngarinan lang sinara malang silom katlag ashuk ke mo liti lom in siak David pange masap man kat ashinel elie el molkin el langshe chisha daga el ne kayokla el pro siak katlanel esla kop singal el tasakta at the end of the day el som akustin na gakoklan God sang na fin shakshin in fact long sikawlan got na sin fella singal no pon na in elak nas na sila makuluklan fella sin a brick me fiteshi masam from ginyak on kaksakinyak ke sapta ngawul ke sham ka samang ngawul tagagatli ke ipu me sapta shnyon first me gostna ke kostana sholayak le across the Bible Jesus pa inkenikin mong suko fan na shikko efingom shuk inkenik shaye na mayong aye shinashu na pange mas masyedang ilke ka din wela sum na ke line fruition ilke ka din da ke onga aye shima katil daga ela esla liki mat na kayo ma alalfungi a true kaksakin God ke lutlut mai daga shipay kesta week singa ka din kalim keta na it's all about Jesus Christ you and him matigan tansinga kang shamang ngawul o en kenar kupke no this is a personal relationship kadena ka din pro ke met clash when met clash pro ke lipan me dingena ministry shibella ngan fact kaslan God na nga sumosla pe lishe na pro ke the love machine na pro ke the love machine when ngai da lang a week was machine ke ben pro lan met clash nek yes aro katel ikesta ke pella akwaklan lipan na nes makla ingena kalan sapi akwa kadin nila molia klesheba enen or kleinien na mitigi patlepel kadinan forla narun God with a contrite heart tang na God tang na God then moli gatla ke makuluk flash ingena mitigi patle arga true kaksigin God ke o yana ke wo ke weekend na tagana ke pelsinge inushe katin shitbe long bread of life me shigatwalan fungiyo Pashimlege Creed, lan apostolic creed mashimle in church history. What do we believe in? I believe in God, oh God, the Holy Spirit. Katalan fung yamang. God man, God Father, God Son, God Holy Spirit. We believe in God Father Almighty, Elba Maker of heaven and earth, and man in Jesus Christ. Panga makatalan fung as Christian. Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Shkenan gakpo kitar mang perfect, born of the Virgin Mary,
Manifo, manel pa e usye, mawala na siya nga, shashing. Pero, elde ka ni shusle, wana nga ako mo. Le shusle na sin Mary. Mary wana nga ako. To, Bible mon mo, kat ngon para la Mary. Inrela connection singan. Lantago, gave his life on the cross. Conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Na metako, suffer under Pontius Pilate. Crucified, dead, buried. He resurrected on the third day. Fon la gospel singan. Bang masingan. Masingan na nakfashiat lain me in aknas na yakilakot. Shan Jesus Christ. Conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, and crucified, dead, and buried. On the third day, he rose from the dead. He ascended into heaven. He ascended to heaven and seated at the right hand of God, Father Almighty. From then he shall come. From then he shall come. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, Father. From then he shall come to judge the quick and the dead. Judge the quick and the dead. Datakan na nan ko. Oy, Day of Atonement. Shalchi mainan shalaya kapam tak shaling. Lenin aknas na siya. Liftika sapta singalon or fosingal sina kasingalya. From then he shall come to judge the quick and the dead. She beflot again. What do you believe in? I believe in God, the Holy Spirit, the Church, universal, the communion of saints, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Maon kos makatwa ka kingenangan pamit Christian ang life niya. Katukala ke kasan God, nakatmata ke mangan. Believe in me, forgiveness of sin and life everlasting. Namsang si amen na kengan, katsum na kes siyamang ngawda na pa na Davidil on kaksakingan. Kati molan la, tiki makulukwan. Kalingin na, elsang molan in kalansam. Same concept. Si siya daga mulia la kung. Ingin na katuya kalansam bigat. On kaksaganan. With that, ngalle finrak. Tiginan daga akyo kete, ushe onzo kumail akala me moperlel sa pamay na insang me akayigat kasye ke message siya. Na wala nga akala me tigin na daga akyo kepe na sife si makat daga ushe ke wichingan tari may daga ke diptiga singalon kors me fos singal sila ke singal diyan. But by Friday, by Thursday, by Friday, we should really know what chapter 16 is all about. Ke liftigas. Na kapas na ke kunokon na ke mante siya nga akatay niya. Dito tigin na taga akfon nila siya mangaul by sharing. Fos yan na ke singalit kors. Na taga si Bertram kun ipuya. El taga samram kun ipuya ke once the dust. Na kada akfon nila masya ngayon me katin stay focus na kaya akfon God. True kaksakin kat yartan man taga wa yok na praise and glory na sin katlash. Katla lepre masya ke shake up. If in de el pa katlo mo, ka if in el de pa fin katsingan te pa taga metigi managay mo loman, then you're serving Satan. That's just the bottom line. You either in or you're not. Te makadataga beat around the bush. You either in or you're not. One mindful one. Kade na kinakula. Kulang manlap ki arslan mat na gaywa. Matlas ko try kaksakin mo lash. Katfo kada flo ko na sin matpol me. Shilasha. Sisakluk tikin. Tigin kumsan na art sisakluk. Nawalap, mga bangi. Right? At Nagwi, yok kita ujong tong.
Lumalam singkat game ki akataya na fanen si kumralaki Sam ang for Senegal gusngen tatafla litu ki Kacsru Lun God da efkavin nga siya uns kung mit fakat Namana, kuke. nagage How? mas kung ama mit large Texas ngiba ya uns kung kalangan dinagat kan siya stand by may hindi o sibing lang uns kulalos nga Ilalle, tafla me lutlut siya unsukungan. First of all, omi alle, kulo kaksakin kat kemat lak taksit. Kulon chumperle, tikin perle kem sa paiman akay god. Why, dalle zaken o yesenge ving arshon euro sin spama kosin spama kadin kain sangen ado lape mamagadak fashia Now with that bang note too, tikin, ngan lada yeah pe ngoske. Example, ali onna o tagay lana ipe, kuam, ashpe on sayang, bunan mo, me, enya singal dia. Tarshan to luma dia ke weekend. Nanga yeah rana na si blanket nga sayang na si was. Lana e fingom dali ataga life tu nga si talkin nam na sleda katin si talkin. Kad mit kuam lash. Oh, mit lash utwa. Wanan mo ye gash dal athletic choir. Ama ye dalak ya lamma de gash ya. Kalaro onna wo in athletic len lan choir utwa da wanan mo nataga sunan taxis nga ushe per si talkin to. Ngayon siya na inge na, kung dahil wala ngos siya kumakalamingan, okay pinos ngos, takarong, kat nga siya kuwat mo tayo, tagata. Kaya kung dahil takaligi kaya Facebook, tayo yan, kada, kasing kulo mo tayo siya tayo matpat na kawak siya ngayon, inalalal kin pa na kaya, clients up siya nga. Kafagatikin, siya to. ala wo fakluman ko dalle ngalen chi sinake na akepe agre mitlash matakonge Ranger Jack keeps a Jack lumalap kit kalaman
Naimil, babayu, klomalap, kumakalan matsingaya, Mr. Lipan. Tamdal plans. Kuluman la plans. Ke kaso ke alemonia klum kunala. Kaso no lap. Dictionata eldena we mugugi sheta eldu shet dictionata we got digilya pginyal na chuli. Kuluman la plans. Okay. Nagusman ka na, Mr. Lipan, siyak na karas fulok, nagi Hmm. encounters, el tu inain wiya kel tu singay kain, or alam mo el tu singay, kaksak in kat kel, na airman bangay, ngalal fugit amal airman, namalipan, si, mat mawigat pa nagabangay. Tamdal jibelok pangan. Tuwa dolpes. Okay. Alright. Di ko pram kita tam Thailand. Kamu kumagalan ka Tam mo singay. aw it tamdal jibelok pangan. Kulo atikinis for Ale, kamu tam Thai pangan. tamdal roto masi pe pangan. Mau na chem, kamu chem si pangan. Well, Digin, cam si pangan eh. digin chem. Walang digin perle. Na, danggir digin chem pangan. Kulo man lap chotel jar tuman tamdal jibe wiyak pangan. Okay na. Winston na na. Kamu Winston. Kamu makisyawan pe pa. Aw. Tagay mit nga. Nanagil. Kidding kum kulo. Aw. Kulo man lap. Wah, kaksin kat kikatakan kilusa siya ngaya. Lutilal, Mr. Lipa na, kung samram kun, nga nila lang silang kat, kung samram kun ki onin kaksak ko, magat, kumdutitwa na taring kung samanal chairma iya ki, malutut siya ngay samak ki, kapun sistansi man, angengan, fokfrarar, na nga mo, kufngan na kanurala, Shun na kifaksima me Ferrara full ngan mai kain talakin ilyangan da enchi mga kita ka kaya pa nga riti na masinge ngamdan kaya ka shunong oya singe kanaw nga yeke Green River Hmm. bange oya si masikyak na siya talik si ma walom langa kofla na ke ngale me Toasin bel singe ako flate forskan ala lara lutia wi na tigini siya liak ma el kof mate talala punta lek siya tik siya furang utilya na belsi ma el ni al som na tena el ma el palakin la anain buangin ma el kan futungelan flokyak na ba el kikata si pe fast na el ma si ke safla sila el fut na de longye anain ma sina falonolak na ke ko foil mongol el me valensi stabe nga fakken ke ngali ma singa ngali na ke lensia magat kana nga yenge chula le na koshe Green River elunya wiligi sil lovin onga ye if ki fok for a full my kind talakin yawi nagim saman na ke ni na ke yot wan singa ke Jesus Christ pa me foreshadow yak nge na ke molala singa ya pa safla ye ngama Davidel yak onsukongan pa onsukoma samsam kinjak pena ke samtol ngol dolu fastolu vak mo yak Hmm. skon sasha na sel shida ke narpa na ke etalom esasa kengan na samya ngal si fas si vak pe mo yak skonin sasha na sin lem kat on na sin lem kat fella na fon na inje wolo shalal fung lem kat kulo ke agda ya na wolom ke me malutu chinga na ke samsam kun na ke Lord's innumerable and wonderful acts of deliverance masikyak nge siya te vide laklen siya misinga aklen nangakulo ke kum alena kapshini malutu chinga alena yok uskat mene ke kum akkale mene ke ipru singa alfasimi ko ke it ko singan ke singe ke Christ el ta akulain ta kana fela el fakta sin God
kum tia lang si mo kisi mo sang ako makula si manu na si kum tia ji o ke ko shu ma phone na isi sak fin longo ko ke mo kisi in e la makulu na nga fak o god nga painge inara malang silom wala ke sumasta ke kin bugin masap Mr. Liban, klomalap ke luti wawolom ke malutu chenge in usie petena wo usie din ako la sekwana ke me si fesi lash magade la kain agde ke week na phone chenge la nak na snash ke lifti ke singalon kosh fa singal sin ke singal ya mai vat ko pe ke sandria ko lifti ke singalon kosh fa singalon kosh na yok amoget falen kali maluti lash ke me len mi singe am ni gas pala la lash ke belanga flokun na rumin kain me Kaslage, Pinash Malala Magumlangsi at na ke na fa me, ki kum sam kin na ke kadin kain iskar ke un matako sin wetlash kan nga fin kin me mlala selos. While doing that, nga ki akalemila and Sacramento ako anniversary ke dawilalo sa ke nga mo mailen singal si Evin by narang awisi unsukulal dahil nga magi fashion lala na siya dala mama assure starya ka trick magin tapano magmusi indagangan nga flonot pela na siyum. Now you have it. Bangan med la Sacramento, ke fashion lalos sa Seattle. Na nagifaklom nga finchak mo ngoshilom nga ningan rekle uma ko makalem nga ningain
Karikat, Flaman Shishkadin Gain, Requaking Ground Lalos Ngan. Belanga Flogun na room, Ikadin Fallen Kali at the Ganilasha, Nafa me, Kadakalimila, Bangi, Aumagat, the Ganak Fashi Magadashkenge, Aul Megos kill to den Lash, Seattle, Gil to den, goes out it goes Finan Houston, God, Finan Texas, Kom de lauwse vers met ken kumashuan ba Dem singit Ow. wan. Deleta Ang. au dele au gas mangen skeul. Snowy. Au na papero nga me di mo nge bidogun yemo gata skel ki. Ban belsingan na ke iplan me time magat sham kuna nganchi ko sindila. Slagin bange me program sa sila magat akfashing. Fin Atlanta awal gos Seattle lal mekos. Kuam singeul PM, Houston it gos AM. Honolulu luo ke davon ditu. Ekos rais ngel sie. Falen ke davon ditu na New York pangan nga kinaw si me screenshot sige roll clock singa in kain. Akali mila bange fin sa clash magat. Brian sin gadin second gashagat ke me daily devotion si magat askenge. Na belange agin na sum gadin de ko na kalieva katako me akfashi magade akfashi gilen di duo ke gashalan god belange flog na room. Well, tingin ka molecular man lab ke kol ka trash na ke pelching na we go back makan and dar nga we go min akan in ba mutlak ke wala sma daga dikye prosailos ale kulo kaksak ga ne ka dina bangan ne ka kulo man lab ke asman kulo man lab ke cash na ke ye ela ne mata shaye tena we got ke show ela le proilal ne shushan show lat mamta ko shai we show la lap lat ko shai alle karangin mugu kushi mga witaga witness ke mo lan ne chu laman lap ne kar na bangan tamnal wesngan ipsan ko laman lap wit na go matagal ge pasha if ingo mars your all you ka and go mars one time zone mo man one makum ni ge ke arto manale yok peshupe kaslan god in akayegat ka shiak swashigat akes makin yigat Silva na kalwani wan ma yok shupe shayen ako lang na ke flok chinga na flok chinga piya na shin mat Christina Pashiete song nya sa pa ko fashnya dolin chinga wal ko chakalan Misha kamol e utapia rapture utapia sono chisha jin bagan nyinga Pange mashima kat matasano this is imminent utapia lan matalal fungi Nakade kaiskata na ikwe pe mashayengan. Tralla lapsinge shola iklasashin tamlan chele shibetikin treskal. Raptured of 7 years of tribulation, may second coming, 1,000 years of millennium, renovation by fire, new heaven and earth. That's just the basic concept na ke future me events matagal ke katli na ke Feast of Trumpet che matsuna shikya Day of Atonement che may sampang niya ke week na we Feast of Tabernacle. Mga future event ma tiyak na si dalhin na din ka ngayon taka na si kum na kadar ke dispensation of grace. Utiyak si bakat basano. Masing shal la peral den ke me sapta year 70 years kat arsin mat in markon ya un mol ya ngaw sano akwakan God pame utak sing shan latari shim latari ke kat lan God akwa kitam tari plan lan God we need to turn to him right now and live according to his will dana ke akwakan God wana sham sa kung akalan min alal fungin God matana ke main siya wala ispela jiba awul gatan no phone na much kalan sa plos ke Kacs In Kol we shall ular no phone na in fact kulo man lap ke aslan man kay wakat place you keep
your light burning. Connect na shin ka tin pen naga mai kum we for check ke oya shinge ka dina na ka tin sang na shin ka mana kai wa walal pungi faithfully walk with him every second. They send them na every second kat kapas na ke oya lan ka. She pay spell in fact special thanks na shin me met Acosta Georgia met Ainsfield Savannah yo na Covington Conyers area ke mugugan na lap si was na siya nechuli ke mo lal ne ke na el mong le ko sweep at ka pukunye rana aksha fela ke alu in kaksha class ke ya kat kulo malap na si was mat na kay wala ko try ay na tin just ka na po kon spell Ay, kunamalap, de, me, long lawns kung ngayon nakat, kaliat kanila siya. Well, kunamalap, eh, double back WCA, teacher kusabangan, na, tamil pat pa, dago, aksafi, parang mit patiki apsangan, an pain kum, tamil pat, kloke, yura kloman, kada ko lang kaliat kanila sa pange, ngay kaliat ke si praya, tangan fact, kunamalap na siyos na kayo, mawigat ke, taganila smishengya, anak ko slip sila dari, la, kada ko din taga ke, tudang na kayo, ke ao, the maker settle time, pang akademi pienga, na ke me, pang magat finsa kuna, na pang asyo pienga me, world clock siya na akademi na siyos la, pang ngit siya makataas kaya nga siya si kusin di, mitma me, then asukyan, sa akin bangan natin pen makadita ko, kikasalan ka at kada siya kiproy, nakade, ngayam tayo siya na proy naksapita ka nila siya, nang siya siya was kusin wikat pe, yung wiya pe proy, alam na pas mamasikyak
kipulan pela trademark mit lalvungia pa me kadin bransin kadin check kasha. Now with that being said, dam di panash ma la room man galia ke Brian. Basta kum kulo malap tikin kulo. Okay, right? Lamalam sin kat game. Kat tagani bra ke pelsinge. Kim dagin tagani lash kat papa the marching show. Kat faxe fin siaksum ke kasha. Egat palala kum wikat kim dawak ke shafla. Ikat ako lan fash na met ke len lasha. Kat ngishe ta kumin nakmanas. O kaya mangan medalum na festa kaywa. Elosien vulwas ke nuknukin meun lom. Essa pekat ten vaak kelang silom na sin met wias. At Kaksak In Kol. Kung may lutlut makumesin na siya, kulo na sin. Met wias pa mataka wikat yang kiltu singe, yok na kimet tutila sa kelam silipan. Nanak manas, kasa be fasyaslal, kikasaslal, inga insun pelomsil, kelsak na asfinen George Cheke Pelsinge. Kasa be met nakaiwalas, ma ene na kasa ki Pelsinge, kasa sineka, kamamailo saske ne ki lutlut lalos, ka oyev kamailo saske ki Pelsinge, kat ngishe, the blessings lumin anvers na kewa. Kinim kat papa, kat kulomalap na siyum. Amen. Amen. Right, kulomalap, me kade, ay kalye. Yes, Lord God, if I went into